just jump to the... Oh, yeah. Nalazimo se na najvišem vrhu Mosora, veliki kabal. Nakon 5 sati i 5 minuta vrijeme je za jednu kvalitetnu pauzu. Tako da, nakon skoro litre vode, vrijeme je za pivo. Živjeli.
guštit. I nemojte žurit ko ja u jednom danu, nego guštite barem u 2 dana, pa onda ovdje napravite veću pauzu. Žedan sam. Imam samo pola litra vode i jednu pivu. To je skroz, u principu spala i sunčalo se, pa je cirkulacija skroz bila u banani, ali to je to. Par minuta pauze ipak. Još samo malo do vrha Kozik je velika pauza. A šećem bez nekog pauze skroz, pogledajući tamo gdje je šuma crna. Tamo je doma. Ovu pauzu sam toliko dugo čekao. Ludilo, ali još nije kraj. Eno ih opet. Pobjegoše. Otišla mi je GoPro baterija. A sad dole, kroz ovaj ludilo zakon krš. Tamo onda iza ovog velikog brda je trpušnik. I onda pogrebeno skroz do onog zadnjeg vrha. A to je lištica i onda se prema desnom spustiti uz Večani. Znači, još uvijek se nalazimo u ovom razvaljenom krškom terenu koje je najviše karakterizirano ovim dubokim urušnim ponikvama koje možda čak neke i jesu jame, nisam provjerao stvari toliko. A ništa ludilo, šok. I dalje se mora pažljivo hodati po krškom terenu, odnosno ovim škrapama, tako da, eto, ali zabavno je, barem ne moram ići uzbrdo, tako da mi sad ovo puno lakše ide nego ono pentranje na Kozik i piva me još uvijek drži, pa sam si dobar. Eno opet ekipa, ovaj put familija, njih sigurno 4 mlada, 5 većih.